Kristiyanong matula kay pamanyatang ning Pasko. Dapat, itamo alingan na ring hanak, ilaring mitmong tula apong saya, pasidaratang na ing aldo. Matyagang mamilang at mamabit ka rin aldo, bang mabilis siyang datang iting aldo ng Pasko. Sabi rapin, ing Pasko, para talaga ka ring hanak. At inetong apanenayan ng dili, Ing pasyalan nga ring pegawan at tanggapan ing regalong idwang tare.